Ahee, namukela kambe kamba swi ta Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course namuntlha hi ta ekhelo la hi xa makhombo mani loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka vhele na Gagashi tani swi mi swi tiva ku vhele hi ya sukini swinene ya xa makhombo of course na Gagashi so ku hi ti last ku hi last update mi nga ma hleketa of course va ri karhi va hlakatana hi ti 20 ta March na mhaka leyiwa a yi suke ku dlaya hi 13 ta April laha of course hi nga fika hi vona xa makhombo a katsela ti-post na hi Gagashi a katsela ti-post so before hi nghena ka these posts mhaka kahlekahle yi sungule hi Gagashi eka live video force laha nga hi endla so siyile hi nyana section ya live video it means hi ta sungula hi endla ti-post even then na makume ta reference hi kombisa ku nyimpi ku hi this period vhele ku a yi sungurise ku yini and stuff like that of course hi fike hi vona xa makhombo vhele 13 ta April a sungula tsala this post yena a nga sungula a yi tsala if vanhu va nga swi landzerisangi kahle va nge swi twisi ku yi sungule njhani nyimpi leyi hi fike hi vona fika tsala ku yi going in BP a Pitori mfana luya hi nga ku ambala pheze hala ndzhaku yo what an insult and then he continued nte a tshami na mali ya yena yo thyaka mali ya tinkambi a yi bombisaku ni swa nga fika kombisa swona xa makhombo ku hi sayitela xa makhombo loko kombisa ku mali ya Gagashi a yi tirhisa ku a yi clean ku hi yena ni ku ku mhaka yi ntsanana vhele tlha fika nghena ka ti-comments laha nga fatsela ku na behavior ya ma 2K as you can see kwalano of course was indicating ku Gagashi hanya ku fana ma 2K lero swo ku a nga pfanga emiehleketweni hi ndlela yin'wana okay then from there vhele hi fike hi vona Gagashi a fika a responda vhele ka mhaka yaliya laha nga fatsela this post a ku loko munhu a fa a thyakeni se before a lahliwa va n'wi hlambisa na guys look Gagashi zavula la thyaka is referring to xa makhombo se a responda to xa makhombo la okay then a ndeka ti-comments vhele hi fike hi vona continue fatsela ku na mito mi ri va hlambisa van'wani mi nge vi va koti shem a lahliwi na rosi ya yena of course was referring to xa makhombo as you can see kwala ka post yaleyo mhaka yi nga se helela vhele xa makhombo responded vhele nga fatsela ku na ku rhandza attention i ri ntswatsi swa phuntisa there are many ways to show off ku i na mali or i better than ku tekela hansi no vungunya van'wana ku va vuphunta leswi of course a nga fika kombisa swo xa makhombo vhele a mi na swi tiva ku Gagashi munhu wo va kha ti hlaselela ka live ya yena maxoni na sweswo and stuff like that and it's in relation vhele to yena xa makhombo ma yona mhaka leyiwa then from there of course hi fike hi vona xa makhombo a fika tsala ku mi n'wi byela ku ya ha ri kona biti liya yini biti ya ku Master T just for reference sake hi yaleyo Oka shiri wana una nyash 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 Kuma mukati zara Nigeria Undi wa mwasadi mu Nigeria we veka tin'wana videos vhele so Gagashi of course continued and wrote choose your battles correctly cream i cream n'wananga vinyi va mouth vinyi va mnoma mfana i mfana hambi hi swibakele leswi of course Gagashi a nga fika kombisa swona so before hi continue ngopfu leti nga ti-post a hi reference ni twisa kahle hi fike njhani laha loko ni nghenile ka ti-comments ni tlhela fika ni kuma ku a ka ha ri busy tlhela a fika tsala ku Bathong a ku li ti-guchi or ku hlamba ka mina ku lwa swibakele na mess wo calculate ku swibakele xi ya bakepisi ntsena obvious kepisi xa makhombo hinkwenu a swi tiva ku munhu u timbala kepisi and stuff swi loko munhu a ze a birima swi vula ku wa ba ne leswi of course Gagashi a ka fika kombisa swona and stuff like that ni ku so mhaka of course ya Gagashi na xa makhombo yi sungule ka this live so based on my analysis vhele ka this video clip nyimpi yi sukele laha hi leswo u yi twile hit ya xa makhombo masipala icolis Giyani a vula ku sweswo ni yi twini hayi bini kasi wa ku chayela music let me clear this I think some people maybe they are losing it let me clear this of course va n'wi vutisini Gagashi ku i twini hiti ya xa makhombo na le ya marheyilani tse hi ta xihundla sweswo hi ta hi kha hi referensa swo tala a hi twini ku i ri Gagashi I want to clear this thing and then I'm going to escalating
to a point like who am I? I've seen a lot of things. Let me clear this. The one we call this Giyani or eating with Yasha Makombo. Kasi loko munhu a release tinsimu vanhu loko a chaya nqambi yin'wana na yin'wana ka gazi loko yi chayela ku ta ri chayela mina kumbe yi chayela ku tsakisa vanhu. I think you're getting it wrong. I think at some point you need to go back to the drawing board. Munhu un'wana na un'wana loko a chaya I chayela yehe ku a ta kota ku nghenisa mali. Unless if you don't understand music is business. Music is business. They are not doing it for me. Mina, I do booking since I'm an event organizer, and then I decide who to bring, who I don't bring, who not to bring. I mean to say. So, loko munhu a chaya tingoma ta yena a nga chayeli mina I chayela vanhu ene swi ta hi ku wehe n'wi offera yini loko ku ri wehe n'wi nyika support hi ku streama music hi ku stream mina ni book ti-artist. That's my duty, and swi ya hi ku ni lava mani nkarhi muni kwini. So this has nothing to do with me. If it's a hit, it has nothing to do with me. Congratulations to him if he be hit. Unless to one friend Jiro I ain't resisting. Yeah, Gagashi ya ka ku hi lahleni loko ku humela nyimpi liya, of course anga swi endlangi direct, that's what indirectly. So I was basically busy comparing Blizzy Boy and Shamakombo. Hi swi voni vhele and leswi a swi endla ngopfu it's because Shamakombo ku ri khari nga se za ba hit. That's why some kuma ku swi simple in a way ya swona ku Blizzy Boy sa ri ku tlakukeni ngopfu compared to Shamakombo a hi xihundla swa vuleka sweswi like ku vhele la leswo sweswiwa samona maka am kuma ku side ra Blizzy Boy, yes Blizzy Boy xi ri ku tlhaveteleni maswona mhaka liwa so sweswiwa Shamakombo evuyini hi hit. That's why sweswiwa Gaga xa ri ku hlaseriwa hi timhaka letiwa because some kuma va khawula ka ti-live va ku loko se a wini Shamakombo swi lava yena na, so hi swona swi endla ku a ku hlaseriweni Gaga sweswiwa hi mhaka hiti leya marheyili ami sweswiwa loko se Shamakombo i bini hit sweswi hence vanhu va la a vula swin'wana hi swona because a va kha compare na va Blizzy Boy and clearly now Shamakombo's bag is way above Blizzy Boy at the moment. So with Blizzy Boy they have to work very hard to match his standard like marheyili yani it's a hit ku ri kahle loko a ri n'wana Shamakombo a fika nga za a humesa yin'wana a tshikisa sweswiya a yi tshika ku fana na xigodi yi rhulisa sweswiya until ze huma moya a ya huma khari futhi. Congratulations to him. If he's doing so well in music, that's nice. That's what is wanted. I've seen you comparing things, comparing man, comparing man. People, music is business. If you don't understand, then go out machangana ni mishupuba. I'm telling you, so and they give for them those. So in music, logo ichaya. If an ichaya go improve, I saw in a last week, last year, you do like that. In that time, get Lanza. So when you're telling me, some friend line, and this to friend line, I'm a blow. I don't know. You want me to do what? It's a hit, yes, I understand. It's a hit. It's an line, so okay. Shinfuna kaini me. But I'm going to go to Bella and I don't do Bella me. And I think at some point I've degenerated too much. Guys, is basically line on this aspect. Generally, boka the artist I should song leswi va khanda swona at the moment. And leswi swi swi tirha because business ra 70 va khari tlakuka ha swi vona sweswo so swin'wana Gaga xo va ka chinga yo fana yona aspect leswi va kha swi tirha swinene ha swona loko yi te vo murhangaphandla ma swo ku tala na le handle like it's working so yeah. It's what I'm doing. It's part of business. And when I was balancing this chance, child, no, don't tell me what I social. Okay, it's this aspect that Gaga don't that aspect that I second in that regard. But yeah, reason why Gaga shakasha is because I catching Shamakombo ku win loko a win a swi lava yena na a biti hit so sweswi Shamakombo I bini hit so sweswi a va nga ku pressure Gaga xi mhata swona ku Shamakombo bini hit so yin'wana ta aspects leti a nga under fire Gaga xi timhata swona and then ku tlhe ku na yin'wana question of force a nga fika a yi hlamula kwala xikarhi Mahe Gaga xi mara Shamakombo mana vafana a wu n'wi nyike 5K swona for performance or oyambana Shivambu Shipa Mr. Shivambu Shipaila. It doesn't matter, my guy. Even if I've given you 1,000, if you don't understand the dynamics that this thing,
Let me give you what do you call an example. Loko ni book artist na mahala na swi lava ku munhu a perform, but at the end of the day we're doing business and mushu swa mahala swi kona kahle. So loko hambi a lo n'wi nyika 1,000 kumbe 500 wa a pfumerini loko swi ta tani. A ni xilo loko nga xi lavi a ni nge swi koti kumbe I'm not available. It doesn't matter. No, I don't want to get 20,000. It doesn't matter. The main point, it was not under duress. It was not forced to do it. Even if it was, I'm going to go 1 rand, I'm going to go Now, of course, all story there's no need, of course, I expand. Of course, I agree with him. It should make a business sense. Of course, I'm going to force the 5,000 or 16K per month. So that aspect I understand with Gagash because it does make sense. So why not? Because music to be specific kuba yin'wana mintirho because ti-event organizers ti hlayini lero swo ka fika lo ala even then a dila na event organizers letin'wana leti maybe ti humesaka yo tala, maybe ti humesaka vo ma 8 or 10,000 wona mhaka leyi. So I do agree with Gagash on that aspect. So swo swi le ku twaleni leswi nga endla ku vhevhele nyimpi yi suka i ku xa makhombo in a way i twi na ku i nanini i gwajise Gagash in a way Gagash vhele a ri ku chingini kwalaho a nga ha na hiti like in a way a kha n'wi compare na vo Bliss Boy. Even then xa makhombo of course a rise a vuya on top of vo Bliss Boy. I mina i bini xa makhombo a hi swihundla sweswo leswi swi nga fika swi inana swi hlekisa ngopfu xa makhombo henhla ka vula hi ku BP yi gonyini le Pitori timhaka ta sweswo wona mhaka leyi surrounding that hit ku se xa makhombo u vuyeni gamini hi hiti liya ku ri ke na sakhanya joa hi Gagash ni ku vhevhele se a swi fikini va Bliss Boy maniga se a swi fikini. So for now i miyete maniga xa makhombo and stuff like that. Then from there Gagash wrote this post vhela basha makhombo. I will try to be fast but I'll try. So fika vona Gagash of course afika tsala ku from onwards loko genge yin phaphela hi sungula hi ti-achievements. We all living to achieve bathong a hi hanyeli ku hlupheka phela. O vula Gagash ku yena i ta kombisa ku hi mina Gagash no wa Charlotte Nonyana wo saseka no hlaya tibuku ni tirha ka Metropolis grade 12 no munhu loyi a nga tekeki from Swineton and swi nge khavi hambi swo endla yini na yini ma 2000 ni nge swi twisisi mara genge mina nsimbi ko ku vo Berryman I don't take them serious cause I'm bigger than their ambitions or their lifetime goals. Engalo no community property itavaviseka n'wananga and you'll be out there trying to prove ku you are winning while suffering. Progress ya tikomba she van'wani khali va nyika ti 2 rand mara na sweswi ko faneleka makoleke. If you are bigger than me humelela handle ni ku pandza ive i ya masirheni sweswi hi swijesani swo bawuluka. Post munhu loku yitini ku va ya kule ka xa makhombo hi munhu wa majesi like i boa straight. I like this beef yo va direct na tsaka hi yona ku a hi mbambeli ni ku boha yena hi munhu wa ka majesi stuff like that. ku mhaka yintsana no continued before talk munhu ango ni xave tihonci timbirhi na timbangi ta 7 then ni n'wi komba ku in my entertainment time ni endleni. So of course Gagash na cingela xa makhombo ku ri in terms of his side xa makhombo i kumeka xava tihonci timbirhi kwalano na timbangi ta hi 7 loko to tsandzana kwalaha ti ya swibakeleni ni barama ro bawuluka a timeka cause ku dela hi vo n'wathakeni karhele leswi of course Gagash xi nga komba a nga fika kombisa swona as you can see kwalano. So la of course mhaka yi nga ve hela kona xa makhombo a nga ha respondanga from here leswo loko ri amngezam sasika banda kombela mi tlika subscribe. Mara timovha ta hatima masiku lama musula ka hi leswi ni nga kukula namuntlha tolo ku nghene 2011 i mali a tsakela sweswo 2011 Yeah. na kwato Yeah. ku nghena 2011 hi siku What the move?